All India Radio Imphal medium wave meter zathum somli point khat kilohertz agyat somgyat le ni le FM megahertz zale thum point nga pan hongki pangkhya paite program hi tunin Thuthak Lakkhawm Simna le Niangmuankim apan Latualleng ngaina inei dingu tuna masapeni Vangsel Zoulei chila Niangmuankim sak ingai dingu All India Radio Imphal Thuthak Lakkhawm asimtu Chingthiankim Nunthuk Medical Directorate Lamphela function khadzat na huna Health and Family Welfare Minister Sri L Jayanta Kumarin Zanin state amasapending in E-Sanjeevani OPD zangin teleconsultation honna nei hein taksadam lo na nei ten mani inapan phone tungtonin doctor te athona ken saktheita dingwa heading in smartphone hiam computer hi kele laptop hiam tia internet ne ngai ding achi bana hei panlak na pen COVID-19 pandemic sunga mi pitin aphat tuam piu alamet dan minister pungen Google Play Store
e-sanjeevani OPD app download thei dinga a hi kele ama website www.esanjeevaniopd.in a min register bol thei ding hi sepat ni apan sintop ni kikal sung jinglam dak somapan nitaklam dak thum kikal sungin teleconsultation zangin solkal doctor te kyanga thuzak thei ding additional director health Dr. KH Sachikumar Mangang Deputy Director Dr. Tomba Single State Health Services le NHM Manipura pan official le staff hun kopten leng he hun wawapu Dakal som ni lili sungin Manipura minaw tangza le som le Central Armed Police Force CAPF som ni lengate COVID-19 positive mu thakinom minaw tangza le som leguk vei thakte laka mini ahi le state dangapan hongki khiwa adang zale somleli table Ngaihkhiakna nei longen hi uhi dakal somni leli sungma in Imphal West apan kumsom guklenga numei khat jenim sa mualyam hei to gomin state a covid zia ka si mi somni lenga phata dakal somni leli sungma in dama pot khya mi somle sagi chamten omohi state a active case sangkhat jasagi somthum lekhat omlela adam siangmi sangthum zagiat somni le kwa phata recovery rate ahi le zalaka percent somguk legiat point nga phazohi tuni in chief minister and Biren Singin kesampa tapan thong nambon bi alwang nambol lui Ngaihkhiakna nei in lui geitia singno swan na ngal rejuvenation and conservation of Nambol River Project Kichi Noya Nambol Lui Pen hi siang na ding le kebit na ding sumkror som kwa le nga lakvel beida tot penin ma swan ma chi in Thuthak saite kyanga Chief Minister in gen hei Lui Pen siang taka alwang kya hiloin akim le kyang Lakkhawm siang taka kep a hi ziakin etlom ma chi in zong gen be Minister hun khop le heutulian bangza hiamten he program bawapu hi Asama Central Team 10 State sunga tuilianin ahi siatyo Ngaihkhiakna pantawa heyin jingchang tandai ding member guk omna team pen group thomin ki khen son non a amautien tuilianin Noukha district sagi wapata u chi in Assam State Disaster Management Authority CEO MS Manivanan in AIR te theisak Guwahati muna senior Assam government official te tua team 10 tutkhom na hun khat nei piwa he huna additional chief secretary Jisnu Barwa in presentation pyak na leng nei ngal tukum tuiliani na sama mipi alaka sim suboi pha hi zanin Meghalaya Riboy district sunga Molin Dep Khota a Milthelo bangza hiamten East Khasi Hills district a hongkipan me pwa garilian vengtu police personnel te petrol bomb le swangin anading ziakun sub inspector khattelin police personnel somin liamna tuak aliam te laka ni Shillong Civil Hospital la admit in omngalu hi hei thuboy na to kizom in Umyam police station a case registered in Meghalaya solkalin state sunga numeile naupang tunga thangtat na to kisaya state police panlak na ahat jok sem ngim na in Numei police personnel lakna nei ding Home Minister Lakkhawm review in Tulai in naupang le numei soisakna changin report bolin pa ta a hiain khanto na atutbana committee te le civil society te panlakna phatham asakthu gen Asama zanin MLA thum COVID-19 veithak theikhia ka hi tokitonin state dan bol tu COVID-19 ve mi somle guk phata hoiteng laka chief minister lui Tarun Gogoi leng tel hi Asama na ve kha case singkwa sangli zangale som kwaleni chamtein a hoiteng laka active case singkhat sangkwa zangale somlenga bana natna apan damkhya singsagi sangli zagyale somleli le asimi zani le somguk chamten omta zanin Mizorama natnave thak mi somleli theibe ahi tokitonin amau state a COVID-19 positive case zakwa somguk le sagi phata ave thak somleli telaka BSF jawan khatle local task force volunteer khattelwa amau ten Ngaihkhiakna hirgot nei lo hi tulela active case
zanga le thum le adam siang zali somguk le li phata u Nagaland COVID-19 positive case thak somni leguk mu be simtelin case sangthum jasagi somsagi le gyat phata sample zaguk somni le sagi tesna laka positive case Kohima apan somni Dimapur apan li le Mokokchung apan ni telchi in Health and Family Welfare Minister S Phangyu Phom in Twitter taklang Meghalaya leng positive case somni le kwamu thakin a state COVID-19 veilel active case jamtia sangkhat zale somguk legiat phata heinat na pandam khya zagiat somsagi le li pha in sina tuak gyat jamtein ta NEET le JEE 2020 exam ne ding to kisain kisak kholna nak tak pailela kivian kholna le solkalin guidelines apyak teo hoi taka zuiding ahidan the National Testing Agency NTA in Puang room khata candidate somleni sanga tamzo atut lo theina ding un room tampi be lapin bana invigilator leng ale ni apung sakin chi in NTA Director General Dr. Vinit Joshi in Thuthak Saite kyanga gen JEE Mains le NEET UG Exam Center leng tampi be lapinom hi tunya dinga Thuthak Lakkhawm isim theu heiteng ahi abana Nancy Niangmuankim nasak Khen keini chila ingai dingu sâu gầm nua cùng sang dậy tâm kia phê sông lê mê mắt xin ta sơ lại na sắc mi tôi ngày lâu đình hi khiến cây ni ghi bóng khiến cây ni ấy lại dòng xin thu cả tin loang lê xian lùm băng hông sung dia vào tung và băng tuang đi ấy lại giống ghi băng khi khen lệ mèo mà tê lao hoài lâu đi ngà đâu lại ý phăm dòng in xin đằng nhìn loan khi nuôi lâu đi khiến cây ni ghi băng khiến cây ni ấy lại giống xin thu cả tin loan lệ tung và băng để toang đi nắng ngày vắng ngờ khá băng phong tê sẽ lùn đai băng thanh đi lon lâu na vẫn tôi sáng pha tình nhìn gia băng dồn đi mà pan ta và băng để toang đi sang pha tới cô trắng tọa xuống dia và bằng piêu tên sim thu lê dia mi ra in ra thuốc lê mô lung tu tui ta bằng tung đi khiến cây đi ghi băng khiến cây đi ấy lại giúp sim tin loang lệ xian lùm bóng hoang sông dia vào tung và băng ít toang đi khiến cây ni ghi bóng khiến cây ni ấy lại giúp sim thu cả tin loang lệ xian lùm bóng hoang sông dia vào tung và băng ít toang đi COVID-19 dona a frontline worker tina seppan pi inla pa toidan siamin thu zuaw the jak tuin pangken thu belchan dol le thu dingna theina dingin Ministry of Health and Family Welfare website apan lezelin la COVID-19 the jak tuin kwama ngo ken
COVID-19 veidam kikte ten bol mai lowin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in yai nat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak dinga hi ke thu swa tu Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. Abana Zoulei damsakin tila ingay zamdingo. Dinga Nancy Niangmuankim apan Latualleng Ngaihkhiakna heiteng ahita. All India Radio Imphal Chingthiankim Thuthak Lakkhawm Simna le Ngaihkhiakna ten phatnala kilom tak na hontel khom teu ngai na inei dingu tun nitaklam dakli le minute som liagin to kitonin ihunu abeita munchi a paite program ngai teng omnom le mangpha.